sok sia tewak tadinya. Aduh kesangka ya sor kadinya teangan di rumah sia sok iya kesangka ya tukang cimol tepat dua selalu mental teh cuk ya Wilujeng wengi budi anduk diantosan di podium budi anduk bini pada ngiring kau sor sauran sasar kalinya sor iya wah perlu sabak iya pondok lain iya sok sasar kalinya iya jangan kalinya itu sok padung bapak arah sok sasar kalinya lah bapak rata sok gimana kita ayana ayo seberudak tak betul sasar